أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غرباء 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي تعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الحمد لله رب العالمين
بجميع محامده كلها على جميع نعمائه كلها حمدا كثيرا طيبا مباركا كما هو أهله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الأول فليس قبله شيء الآخر فليس بعده شيء الظاهر فليس فوقه شيء الباطن فليس دونه شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه تبارك وتعالى رحمة للعالمين أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا الله به من الغواية اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون وعلى آله الطيبين وصحابة الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا مزيدا يتوالى أما بعد فيا أيها المستمعون الكرام أرحب بكم أكرم ترحيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna-muna mga kiaulungan sin Allah, yari na isab kita niyo haamuin waktu hipagtumtum tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin magpangadji piangadji kita niyo sin pag-agama amuin piya sampay kato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mga kiaulungan sin Allah dahing ha mga ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya, amuin, dihilan niya, tunyukan niya yung pangatayan sin ipon, sub iban baya, umingat sin pag-agama, umingat sin panghindo sin Quran, umingat sin panghindo sin Nabi alaihi salatu wassalam. Sabab lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Hisiu-siu in kabayaan sin Allahu Ta'ala dihilan siya karayawan na dihilan siya panghati pamaham hatungod sin pag-agama na day nga sabiat to apabila in kita amuin sumub kita magdungog sin pagpatumtum sin ilmu day nga Allah Subhanahu wa Ta'ala in iyan ni'mat kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala alamat sin napikaw sin Allah Ta'ala dihilan niya karayawan na alhamdulillah mga kiulungan sin Allah dakundaran kita niyo tumunay sin sampurna pagsarang sukul iwan sampurna pamudjikan niya hasupaya in ni'mat den di katutan niyo amuin papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan amuin tumutug siya katutan niyo kapag kasanyangan tanyo dunya labi lubad law akhirat. Hamapon ini mga kiulungan sin Allah, in pangadjian sin kita niyo, amo na lang ta pagtarbiya, paginhawabaran. In manusia, hasupayan niya madawat in kasanyangan dain di hadunya, lawi luwa na tuod adlaw akhirat, muna-muna sarang niya tuod parulihun, in ginhawabaran niya. Sutsihun niya, daing hakatan, lummi sin maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Parulihun niya, in ginhawabaran niya, amuin, dahon niya, pahinang karidaan, iban kapabayaan, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta, palayuun niyan ginhawabaran niya, dahing katan, kabungsihan, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dahing mga pagparuli, pagtarbiya sin ginhawabaran hasupaya madawhat sin manusia in amuin kasanyangan niya dunya labi luwa na tuod adlaw akhirat. Iba na supaya in manusia makadil siya kamumpaatan papagkahin niya manusia muna tuod amuin sarang niya kaingatan bang biadiin niya dihilan kamumpaatan in mismo ginhawabaran niya. Damikyan hasupaya in manusia amuin maparihala niya mapaanib niya in kaibanan kataw temang huran niya bangsa muslimin nga kangian muna tuod kawajiban kaniya ginhawabaran niya parihalaun niya
hasupaya hati niya amuin in kakahinang niya yaun magbaribakkas din dun kanya kakitaan sin manusia katilibot niya in siya yaun mapatut siya aakaran sab muna in siya maingat siya magtarbiya sin ginhawabaran in mga ulama mga kiulungan sin Allah atas upat parakala in amuin biyutang nila kato tanyo pagtarbiya sin ginhawabaran upat parakala ini na sakop niya in katan karayawan iban sin kangian apabila piaruli marayaw sin manusia in pagtarbiya paginhawabaran niya amuin yang gautan baran niya inupat parakala ini sabab mga kiulungan sin Allah in hakikat sin manusia siya in amuin magdulbaya bang biadiin in pagdanya sin ginhawabaran niya parman sin Allah Ta'ala kada aflaha man zakkaha wa kada khaba man dassaha bunnal tuod nagparuntungan na mga sila siyut sinila in ginhawabaran nila daing ha lummi sin maksiat sarta piasulig nila in ginhawabaran nila daing doon ha karayawan pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala wa kad khaba man dassaha iban sa bunnal tuod nalugi na in mga sila amuin timutog dahil doon na pagmaksiyatan pa Allah subhanahu wa ta'ala liyumnian niya in ginhawabaran niya sin amuin panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala lugi na naraog na siya sin kuntaran niya saitan amo yan mga kiulungan sin Allah in biyata kato sin Allah subhanahu wa ta'ala hati niya in manusia bang marayawin pagdaan niya maingat siya magtarbiya sin ginawabaran niya insyaallah subhanahu wa ta'ala magparuntungan siya sumagawa bang mismo ginawabaran niya pasaran niya di niya paakaroon pagkabayan sin Allah ta'ala di niya pantunun amuin magad umandok sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala malugi na siya in Rasul sallallahu alaihi wasallam damikyan piatarang katutanin hakikat sin kita nyo manusia sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullun nasi yaghdu fabai'u nafsahu famu'tikuha aw mubiquha rawahu Muslim in katan manusia hapanagnan sin adlaw yaun siya in magdulbaya hari pas tumikang na siya sin panaw niya adlaw yaun magbaya siya magpi siya doon naka lapasun niya in ginhawabaran niya dengan kabinsanaan famu'tikuha lapasun niya dengan kabinsanaan amuin tagnaan niya in adlaw yaun mag-ibadat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala katibusan sin adlaw yaun mag-ibadat siya, magad siya sin kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala aw mubiquha atawa siya in mismo in amuin magbinsana magdapa ginawabaran niya kapakajul janaan amuin akarun niya hawal napsu niya amuin dia akan yaswas higong hakas kanya sin saitan sampai sumulang na siya pakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga kiulungan sin Allah atas upat parakala in amuin pagtarbiya paginhawabaran muna na tuod at taubah in manusia hasupaya niya masutsi in ginhawabaran niya panagnan hinangon niya magtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin tinggalan niya in maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta pagsusunan niya damikyan amuin tantuhon niya to da ginhawabaran niya iwan pangatayan niya hindi na siya mag-isab-isab huminang kanya damikyan mga kiulungan sin Allah amuin puas siya to pagtawbat niya mag-ibadat na siya pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin in panagnaan sabab in kari asali sin manusia in sila biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu bani Adam khatta'un
in katan anak kapu Adam magkasa, magpakalanggal, sinsara, magdusa, wa khairu khattain at tawabun. Ang papyatarang kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ti human yarin dihay ni, in sarayaw-rayaw magkasa, amin magtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kiulungan sin Allah, pagkasakupan taniyo, katan manusia, usog babae, maasbata, habayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, magkasa, sumakawain makasu sa mga kiulungan sin Allah, bukun katan ini, bukun katan, amuin magkasa ini, magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amu yung makasusa, dahil nga sa biyat muna-muna pagtarbiyah, pag ginawabaran, amo na'y magtawbat kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kiulungan sin Allah, in Allah subhanahu wa ta'ala, tiyatawag kita nyo katan. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, la'allakum tuflihun. Pagtawbat kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala, mga bariman, kamu katan. Sabab, ngiyanan anak kapu Adam, magkasa na sadya imanusya. Dahil nga sabi ito, tiyawag kita niyo katan, magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya kamu magparuntungan. Dahil di naman na dunya, labi luwa na to hadlaw akhirat. Misan pabiyarin lagu sin pardusahan, intaud sin dusa, hatat kala magtawbatin ipon, sin pagtawbat sa bunal, tawbatan nasuha, inyatu ampunun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw kita niyo masasat sin saitan. Amin, mabugto na in huwat-huwatan niyo parahmat sin Allah ta'ala. Sab sin nakalando na. In amuin taud sin pardusan tanyo. Ayaw mga kiulungan sin Allah. Sabab in saitan daing hamanga, kapandayan niya apabilain anak kapu Adam makahinang dusa, higong hakasan niya. Ayaw nagbiyarin magtawbat na kawisab. Sin, yan na kawisab na kahinang dusa. Pag-uwas magtawbat, maghinang na kawisab dusa yan. Na iniday nga mga kapandayan sin saitan. Ayaw na ko magtawbat lang sin saitan. Di na sa kanang puno, nakalando na ngi mo. Na inini ayaw kita nyo mara mga kiulungan sin Allah. Sabin Allah Ta'ala, bang inanak kapu Adam magtawbat na kaniya, tawbatun niya mga kiulungan sin Allah. Ampunun niya. Paraman sin Allah Ta'ala, Qul ya ibadiyalladina asrafu, la taqnatu min rahmatillah. Pamungan kanila ya Muhammad, mga ipon ko, baita ya Muhammad in mga ipon ko. Ya ibadiyalladina asrafu, mga ipon ko amin nakalando na yung pagmaksiyatin kanya yan pag ginawabaran. La taqnatu min rahmatillah. Ayaw tuod mabugto. In huwat-huwat niyo pakaampunan. Iban sin rahmat sin Allah Ta'ala. Ayaw mabugto parahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In huwat-huwat niyo. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Muna ito din Allah Ta'ala. Ampunon niya in pardusan katan. Bang kita niyo magtawbat da. Ampunon niyo. Innahu wal ghafurur rahim. Sabi Allah subhanahu wa ta'ala, sangat baing ampunon, sangat baing ulungon, baing kasihon. Mga kiaulungan sin Allah, in manusia, hadalam biyat tu magpakasa siya, in Allah subhanahu wa ta'ala, nakalando, in luag, sin amin rahmat niya. Nakalando in luag sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amun misang pabiyarin lagu sin dosa mo, ampunon na kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumakawa mga kiulungan sin Allah. Ayaw kita niyo, amuin, mabilang. Dahil nga mga biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ajiz. Isiyuin al-ajiz. Amuin manusia, malamma. Malamma in pag-iman. Malamma in pikilan. Malamma in ginawabaran. Labi luwa na to din pangatayan niya. Malamma, uno mga umat Islam, man atba'a nafsahu hawaha. In manu siya lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam tao malamma, piya agad niya na sadyan ginhawabaran niya diin kawayan sinawal nafsu misandahiyaram. Nagdul na sinawal nafsu misandahiyaram. Watamanna ala Allahil amani. Sumagawa misan pabiat
tu in huwat-huwat niya, in angan-angan niya pa Allah Ta'ala, ampunun da kita sin Allah Ta'ala. Kaulungan da kita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In Allah Ta'ala, sangat bayang ampunun. Na, magdul na dya siya, pagusin angan-angan niya biat. Misan kita di mag-ibadat, makahatirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na yung mga ini mga kaulungan sin Allah, ininiday nga mga amuin kalamma, sin pangatayan, sin pikilan, sin manusia. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab wayroon yabutan sin pikilan niya, wayabutan sin pangatayan niya. In rahmat sin Allah Ta'ala, ini para kan siyo, para hamanga sila nagmamabuga pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunalin Allah Ta'ala sangat baying ulungun, sangat baying ampunun. Sumagawa hamanga manusia amuin tagmustahak kaniya. Hiso yung mga tagmustahak kaniya, parman sin Allah Ta'ala, wa rahmati wasi'at kulla shay'in fasa'aktubuha lilladina yattaqun. In rahmat ko lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, parman niya saplag, maluag, saplag pakatan uno-uno na. In iyan, hitanto ko, higudlis ko lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hisulat ko para mga sila nagmamabuka pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huunin Allah Ta'ala bayang ampunun, sangat bayang ampunun. Sumagawa mga manusia tagmustahak kaniya. Hisiyo mga kiaulungan sin Allah, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Farman sin Allah Ta'ala, bunal to din apo tantutod, sangat bayang ampunun. Amuin makapila mga kaampunan in ipon, labi pa mataud in amuin kaampunan ko, yanugara ko kaniya. In Allah Subhanahu wa Ta'ala, kanda siyo liman taba, hamanga sila magtaubat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amana, iwan nagparat saya, wa amila salihan, iwan nag-ibadat na, nag-amal salih, summa tada, mahuli panduan na sila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuin mga sila nagtimutug na rin doon na pamandu yan, dugangan na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in pamandu hidayat kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan yung mga sila tagmustahak. Sa aun waktu yung manusya nagtaubat na pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pag-ubos, naraog siya sin saitan. Aun waktu biyayan. Narain diya ini, diyaak na isab siya. Magtaubat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampununda siya sin Allah Ta'ala. Sabab ka na in Allah Ta'ala, ghaffar. In sangat bayang ampunun, misan makapila mga umat Islam, makamatao din Allah Ta'ala di pagsumuhon, ampunon yan ipon, salugay in ipon, mga yuda kaampunan, mga yuda pagtaubat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, magtaubat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasabab in manu siya, aun waktu, maraog sa sin saitan, hamapuas siya nagtaubat na ampunon da sa sin Allah Ta'ala. Pag-uwa sa ito, bago niya na isabing pag-iman niya, ampan niya na pakusuhon, in pag-iman niya, supaya di nakabalikan. Namo yan mga kiaulungan sin Allah. In panagnaan, amo in hati niya pagtarbiyat at paginawabaranta. Biyak saun ten ginawabaranta, magtaubat ako, astagfirullah wa atubu ilay. Mismo in Rasul sallallahu alaihi wasallam mga katautay manghuran, kiaulungan kamukatan sin Allah Ta'ala, uno imbiyayta niya kato tanyo. In kahalan niya, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawm mi'ata marrah. Bunal tuod, mabugat, mahal ga alawang pangatayan ko, in para kala pangayo kaampunan ini. Wa inni la astaghfirullah, hadalam biat tu magpangayo ako kaampunan pa Allah Ta'ala alam sinang kaadlaw, makahanggatus, subhanallah. Nabi alayhi salatu wassalam, magtawbat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mainkan, ya ampun na yung pardusahan, nakauna iban sinakahuli. Inya to pagpatarang kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon darusa-rusa niya. Sabi siya, maksum, inhati niya, in siya, lapas na yung katan sa kasaan. Piya parihala siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inluag sin kalabyan sin Allah Ta'ala. Karamat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mu'jizat niya.
in amuin kamulyahan, yan ugara kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala kalabyan, ya ampunin pardosahan niya. Nakauna nakahuli, sumangawaunin kaunan niya, biyat to pa, makahangga to sa lawom sinang kaadlaw. Allahu Akbar. Halawom sinang kaadlaw mga kiaulungan sin Allah, makahanggatos. Hambuk pabiyita kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pianawag-tawag kato tanyo, ya ayyuhan nas, ya kamu amin mga manusia, tubu ilallah. Pagtawbat kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala, fa inni atubu ilallahi fil yawm 100 marrah. In ako lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, magtawbat ako fa Allah subhanahu wa ta'ala halom sinang kadlaw, makahanggatos. Allahu Akbar. How nun nakita niyo mga kiulungan sin Allah? Haamuin, suntuan tanyo. Biyayta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, suntuan sa rayaw-rayaw. Mga bariman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suntuan sin kita niyo. Hapag ibadat, hapag agama, hakatan pakaradyaan, suntuan sa rayaw-rayaw Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. How nun nakita niyo? Makapagtawbat kita nyo, makapag-istighfar kita nyo, halawom sin, hangkadlaw, makahanggatos, na ini mga kiulungan sin Allah, hati niya mahati tanyuin kita nyo, labi kita nyo balhajat, maghinang sin mga parakala, biya ini, astagfirullah wa atubu ilahi, makahanggatos mga kiulungan sin Allah, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabiyat tuin kaunan tanyo magtarbiya, sin ginhawabaran, panagnaan, amuin, dahundaran kita nyo magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah wa atubu ilay. Diyan mga kiulungan sin Allah. Amo yatuin panagnaan. Panagnaan mga kiulungan sin Allah. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, damikyan, biyayta niya kato tanyo, inna Allah yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musi'un nahar. Bunalto din Allah subhanahu wa ta'ala, pagbuklaron niya inliman niya. Hawaktu dumyaun, hasupaya ampunon niya in mga sila nakahinang dosa, sinwaktu adlaw. Wayabsutu yadahu bin nahar, hawaktu adlaw isabyaun mainat na, buklaron sin Allah subhanahu wa ta'ala, inliman niya maita liyatuba musi'ul layl. Hasupaya ampunon niya in mga sila nagdusa waktu rumyaun. Kita niyo mga kiulungan sin Allah. In amuin kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hakatan waktu dum adlaw. Kita niyo rakuman. Bang kita niyo di mga yu kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon yan yayatan niyo. Wayroon liyawan tanyo. Buat malaikan ginawabaran tanyo ra. In Allah subhanahu wa ta'ala piatar lang kato tanyo katan. In amoy day naman alam Quran, haka hadis-hadisan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kaampunan sin Allah Ta'ala. Maluag. Dahil nga sabi ito, pagtawbat kamu, pangayo kamu kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, mga kiulungan sin Allah, magtawbat kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yating panagnaan. Ayaw kita niyo tumagad, laong tasin amuin, laong, sarang nakulumaas, ang pa ako magbago. Ang pa ako magtawbat pa Allah ta'ala, ayaw mga kiulungan sin Allah. Sabab in amuin, kamatay in iyan, di tanyo matanto, bangko no dumatong kato tanyo. In Allah subhanahu wa ta'ala, biyabay tanya kato tanyo. In amuin pagtawbat ini, di natay maun sin Allah ta'ala, bang kita nyo abutan na, sinamuin ajal tanyo, kamatay tanyo. Na amin ni makabuga, mapatay kita nyo, wayroon na kapagtawbat. Dahil nga sa biyato, dahil nga mga parakala sarang us-uson, bang kita nyo nagdusa, mag-us-us kita nyo magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi na halian taniyo, in makasusa amin biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, banda kato taniyo, walaysatit tawbatu lilladina ya'maluna sayyiat, hatta idha hadara ahadahumul mautu, qala inni tubtul an, walalladina yamutuna wahum kuffar. Parman sin Allah ta'ala, wayroon na pagtawbat, bukunin pagtawbat, hamanga sila, nakahinang kangian do sa Allah Ta'ala, pag-ubos, hawak tumayan, di matong na kaninain kamatay nila,
Ampas sila magtawbat, inni tubtulan. Magtawbat na ako biyaw niya Allah. Di na tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. May ta mga kiulungan sin Allah. Sa hawak tu na sakratal maut yaun, kikita na sin manusia in amuin lunna sin maksiat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kikita na sin manusia in mga malaikatul adab. Malaikat nagdara siksa. Sabab sin pagmaksiat niya, mayroon siya nagtawbat. Kikita niya na inalka, hipakita ka niya, hanadya sakratal maut. Inadlaw akhirat, nara hindi di na tayo maun sin Allah Ta'ala. In pagtawbat sin ipon, amuin, piyo ang tahon din diya dunya, nakapikil magtawbat, sarang amuin di matong na in ajal niya, kamatay niya. Sabab in pag-iman mga kiulungan sin Allah, magmumpaat siya, hawak tu wayroon pa kikita, in amuin kamatanan, in amuin para kalahadlaw akhirat. Amo yan ipagyanon iman, pagparat sa'yo, misan wayroon kita sin matatanyo, napapatta sin pangatayan tanyo. Ang padapo ni Manu siya ini, nakapikil siya magtawbat, sabsin, kita niya na, in hakikat sin adlaw akhirat, di nga sabi ito, di na tayo maun kaniya, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Walang ladina yamutuna wa kuffar. Iban si mga sila miyatay, in kaaunan nila kuffar. Mga tao, wayron parat saya, Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nyo mga kiaulungan sin Allah. Kaya pagsibu sin Allah, taling kahalan si manusia, nagtawbat, hawak to nadya sakratal maut. Hawak to, yabutan na siya sin kamatay niya. Iban sin mga sila miyatay, wayron tawbat. Sabab wayron parat saya mga tao kufur. Sibuin kahalan nila. Kaya pag sibu sin Allah ta'ala, di na tayo maun kanila in pagtawbat. Naamo yan mga kiulungan sin Allah in makasusa. Dahil nga sabiat to, panagnan, pagtarbiyatan nyo, pag ginawabarantan nyo, amuin, dahon-daran kita nyo magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggatos mga kiulungan sin Allah, biyak saun tanyo, dilatan nyo, astaghfirullah wa atubu ilay. Ya Allah, ya Tuhan, kumangayo ko kayo mo kaampunan, iban magtawbat ako kayo mo. Halom sinang kaadlaw, biyak sa untan yung mga umat Islam. Astaghfirullah wa atubu ilay. Biyak sin kaaunan, sin suntuan tanyo sa rayaw-rayaw, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikarua mga kiaulungan sin Allah, pag tarbiya sin ginhawabaran, al-muraqabah. Amuin, haunin hati sin muraqabah, amuin, nanamun sin manusia, hapangatayan niya, hapikilan niya, kignot kuhibal niya katan, manahut maaslag, iyan, kaya sasakupan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya iingatan sin Allah ta'ala. Kaya jajarahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In rahasya niya, secret niya, halawang pikilan niya. Kaya iingatan katan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon makatapok, makalimbon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi na Allah ta'ala, sangat makaingat. Amu yato, al-muraqabah. Amu in manusia, hati niya, nanamun niya tuod. Pasinupon niya palang pangatayan niya, iban pikilan niya, katan, kignot kuhibal sin kabuhi niya, kaya iingatan, kaya sasakupan sin Allah ta'ala. Dahil nga sabiat to, bang ini, kaya sinup niya palang pangatayan niya, mabuwa siya magmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban masub siya, sumub siya mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mayta, kaya iingatan niya, gawko ta pangatayan niya, insyayaun, kaya sasakupan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na ini mga kiulungan sin Allah, pagyanun al-ihsan. Amo in, pagmarayaw, an ta'budallah ka annaka tarah. Amuin mag-ibadat ka pa Allah ta'ala sa kaulaw-ula, kikita mo siya. Fa in lam takun tara, fa innahu yarak. Bangyat to, di mo mahinang imbiyat to, tumtumay na Allah subhanahu wa ta'ala, kikita ka. Sangat makakita in Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyayan mga kiulungan sin Allah. In ikarwa pagtarbiya, pag ginawabaran, amuin al-muraqabah. Bang ini mahinang sin manusia, in kauna niya dumayaw na sadya. Sabab maingat na siya mag-addat, maingat na siya magpinturo sin ginhawabaran niya pa Allah subhanahu wa ta'ala.
Biyan mga kiulungan sin Allah. Amo na inin parman sin Allah Ta'ala, nasabot sin Allah Ta'ala, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah, wa huwa muhsin." Wayroon na lumabi indayaw, sin pag-arama sin manusia, amuin aslama wajhahu lillah. Piag malilla niya, in pamayhuan niya, pa Allah subhanahu wa ta'ala, in maksud niya, al-muraqabah. Amin biya sinasabutan nyo kain nato. Gawukot anong pangatayan niya, pikilan niya, simisinop in pag-iman, in katan, kignot kuhibal niya, sin katibusan, sin kabuhi niya, kaya sasakupan katan sin Allah Ta'ala. Dahil nga sabi ito, in katan, pagkaradya niya, piag mamalila niya, piag sasarakan niya, pagkabayan sin Allah Ta'ala. Wahuwa muhsin, in kaaunan niya, nagihinang, sin katan, karayawan na sadya. Kangian, wayroon na. Na amo na nin sarayaw ray wayroon na lumabi parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dihay ni mga kiulungan sin Allah. Bang ini yari na halong pangatayan si manus in muraqaba, makananam na siya amuin mahayang inlaong pangatayan niya. Sabab mayta in pangatayan niya katan waktu aun parsugpatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Indayaw, mga kiulungan sin Allah, ini karua, al-muraqaba. Masanyang inkahalan niya. Sabab, in pangatayan niya, di magkabugto in parsugpatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pikilan niya, di magkabugto in parsugpatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mismo pikilan niya, di maluman siya. Maluman siya magpikil mangi. Sabab may kaya ingatan niya in Allah ta'ala, kaya hatian. Sangat makaingat singkatan. Una-una niya. Nari nga sabat maluman siya. Misan magtali mangi. Nabiyan mga kiulungan sin Allah. Ini karua. Amuin hati niya muraqaba. Pagtarbiya paginawabaran. In Allah subhanahu wa ta'ala biyabaitan kita niyo wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ingatan niyo bunal to ni Allah Ta'ala sangat makaingat. Kaya ingatan niya in uno-uno na yan hakinawabaran niyo. Dahil nga sabi ito, anib ka mo, maghinang mangi. Sabi inyan, kaya ingatan katan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kiaulungan sin Allah. Dahil nga mga makabuka, amuin, di pagkasayuan sin manusia, sirik, pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin, aun waktu, manglaggo na siya, papyapanjari sin Allah ta'ala, labi dahil sin panglaggo niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sirik na katapok mga umat Islam. Amin dahil sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa pantun sanam, miya di madagan, batu pilaras, hawak turum, bitu-bituhan. Nabiyarin kakita mo ito. Sirik na katatapok. In manusia, di niya kasayuan, nang lagbo na siya. Paisiyo-siyo na piyapanjari, labi, dahil simpang lagbo niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyadiin kahalan mga kiulungan sin Allah. In manusia, aun waktu, tumapok siya, dahil nga pangatod sin manusia. Kalupaan ni Allah ta'ala sangat makakita, kaya sasakupan siya. May taya tumahinang niya. Labi niya yalgaan, labi niya kabukaan in manusia, labi niya kalumanan in manusia, hangkan in siya, bang siya huminang sin maksiat, tumapok siya din nga manusia, supaya di isa kakitaan. Pag-ubos, di niya halgaan, in siya yaun kaya kikita siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, na ininilong sin mga ulama, ininiday nga mga sirik, di pagkasayuan sin manusia. Amin labi niya na kaya lumananin manusia dahil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi niya na kaya bukaan in manusia dahil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi niya na liyago in manusia dahil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda niya, biyat yun hinang niya. Na, mga kiaulungan sin Allah, hati niya, hakatan waktu, hikarua, pagtarbiyat at paginawabaranta, al-muraqaba. Al-muraqaba, mga kiaulungan sin Allah. Hasupaya in manusya makalayo siya.
Dahil nga amuin, katan kangian. Iban maingat siya, sinaddat palangay, marayaw, magtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin, di niya mahinang insirik-sirik, in nakatatapukit to. In al-Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakaminsan mga kiulungan sin Allah, biyayta niya pa mga kasahabatan niya, istahyu minallahi haqqal haya. Kasipug ka mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, sinmatan kasipug. Long si mga sahabat, wa inna lanastahi walhamdulillah. Ya Rasulullah, bunatunin kami, maluman kami, masipug na kami pa Allah subhanahu wa ta'ala, tanto. Alhamdulillah. Unim biyat asin Rasul sallallahu alaihi wasallam, laysa dak. Bukun biyat to, maksud ko. Ang papyatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, walakinnal istihya minallahi haqqal haya an tahfazar ra'sa wa ma wa'a. Sumagawain pagyanon ko lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kasipug pa Allah ta'ala mattan, amuin parihalaun mo, in umo ini, iban sin uno-uno na halawm niya, maghinang mangi, maghinang langgal sara, in pangatud, di sa hiatod pahiyaram, in pangdungog, di sa hipangdungog pahiyaram, in dila, di kabtangan, lukat lambing, hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pikilan mo, utok mo ini, di kau magtali mangi, kasipug pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal batna wa ma hawa. Wal batna wa ma hawa. Iban sin, ginhawabaran mo ini. Luluunan sin pagkaun mo. Tiyan mo ini, di mo siya luunan sin hiyaram. Di kau magusa sin hiyaram. Kaluman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Watadkural mauta wal bila. Iban, dagundaran kau magtumtum sin kamatay. Iban sin paglanyap sin uno-uno na rin diha dunya ini. Sawab mayta, bang mo ini natali, magtumtum kau sin kamatay, makalayo kau di nga maksiyat. Lumuman kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lumuman kau pa Allah ta'ala, dahil nga sawab yato, makalayo na kau di nga maksiyat. Waman arada al-akhirata, taraka zinat al-hayatid dunya. Hisiyo si mabaya sin adlaw akhirat, tinggalan niya inkatan, kahirupan din dia dunya, amuin kahirupan pag maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Faman fa'ala dhalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Hisiyo-siyo nakahinang niya tubunal tuod. Mattan, limuman na siya. Simipug na siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, sinmattan, kasipug pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyan mga kiulungan sin Allah, hikaruwa pag atin niya, pagtarbiya, pag ginawabaran, al-muraqabah. In mga salafun as-salih, in kaunan nila mga kiulungan sin Allah, muraqabah katan waktu nila. Biyakan Imam Junaid, rahimahullah, dahil nga mga salafun as-salih. Yang asuruan siya, bima yusta'an ala ghaddil basar. Ya Imam, unulong niya, in sabab, mayta maluhay kay mo, tuminggal sin pag-atod pahiyaram. Unin akin niya, bi'ilmika anna nazaran naziri ilaik, asbaku minal manzuri, min nazrika ilal manzuri lah. Bi'ilmika, hasabab sin ilmu mo, gawgo ta pangatayan mo in pangatud, sin hataas Allah subhanahu wa ta'ala, nakauna, dahil sin pangatud mo, pahiyaram yaun. Dahil nga sabihat to, tuminggal siya sin mga parakala ini, pagluman pa Allah subhanahu wa ta'ala, muraqaba mga kiulungan sin Allah. Biyahan ng kaunan sin sila yato. Hangkad sa laong sin syair. Laong sin syair mga kiulungan sin Allah, Ida khalawtu dahra yawman fala taqul khalawtu, walakin kul alayya raqibu. Apabila ambuk adlaw, hikabin kaw ambuk lugal wayru unta o makakita kay mo, ayaw kaw magpikil, ayaw kaw magbisara, magbayta, isa-isa kurakuman. Ayaw. Sumagawa ini pamong mo, alayya raqibu. Aw nagjajaga kako. Allah. Aw nagjajaga kako Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tahsabanna Allah yaghfulu sa'atan, wala annama tukhfi alayhi yaghibu. Ayaw kaw tuod mag-angan-angan, magpikil. In Allah ta'ala magkalihap misan sa saat. Ayaw.
Iban ayaw ka tuod magpikil. In uno-uno na tiyapok mo, in iyan, di nakaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, mga kiulungan sin Allah, murakaba. Biyahayan. In amuin, hikarwa. Pagtarbiya ta paginawabaranta. In hikatu, mga kiulungan sin Allah, hati niya, in hikarwa yato murakaba. Bang yato kita, i-apply tayo yato, yang gautan baranta, malayo na kita din katan kangian. Masuok na kita pakarayawan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hati niya, Inna Allah la ma'al muhsinin. Inna Allah ta'ala, sarta mo na, amin mga tao, maghinang marayaw. Biyahayan. Tabangan na kaw, paluayon na kayo mo, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, mga umat Islam. Inhikatu, hati niya, dahil nga mga pagtarbiya, sin ginawabaran, al-muhasaba. Al-muhasaba, unin maksud niya, amin pagbista, sin ginawabaran. Ini dahil nga mga mahal ga pagtarbiya pag ginawabaran. Sabab kal na pabila kaw nagbista sin ginawabaran mo, inkatan kangian, kapag tawbatan mo, babayari pagkawa dunya. Kapag tawbatan mo, inkatan karayawan, sumub kaw maghinang. Sumub kaw maghinang. Sabab, bibis namin ginawabaran mo, inyaon, maglaki kaw hadlaw akhirat. Maglaki kaw. In mga kakahinang, pagpahil-pahilon mo, tinggalan mo na ito. Sabab may ta, magbista kaw sin ginawabaran mo. In inimisan sunnat, kalakihan ko hadlaw kiamat. Kalakihan mo hadlaw kiamat. Na, amo yan mga kiulungan sin Allah, laong si mga ulama, in pagbista sin ginawabaran, hiya ihda turuqi islahiha. Dahil nga mga tiranan, hikahatul mo sin ginawabaran mo. Wata'dibiha, iban hikapinturo mo sin ginawabaran mo. Watazkiyatiha, iban hikasutsi mo sin ginawabaran mo. Sa magtawbat na kaw ibabayari pagkawa dunya. Watathiriha, iban sin hikalano mo sin ginawabaran mo. Dahil nga lummi sin maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala, piyatawag kita niyo. Ya ayyuhalladina amanu, ya kamu amuin, mga bariman, ittaqullah, kabuka kamu pa Allah Ta'ala, wal tanzur nafsum ma qaddamat slihan. Iban in tiap-tiap ginawa sarang niya pandugahan marayaw, magliling siya marayaw, sin uno na in kakahinang napaunan niya paadlaw konsum. Allahu Akbar. Pagbis na mga kiulungan sin Allah, nabiyahayan, in amuin, dia akan katutan niyo, magbista kita sin ginawabaran. Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, unin akhirnya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bistahan nyo ng ginawabaran niyo, dan di pa dunya, ri pa kamu mabista rin dito adlaw akhirat. In kaaunan nila, mga kiulungan sin Allah, bang tanyo, hati yun, kakitaan tanyo maka-ajaib. In kahalan sin mga salafun as-salih, mga kasahabatan, in kaaunan nila pagbista nila sin ginawabaran nila. Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, in kaaunan niya, apabila siya magpakatinggal sambahayang jamaah, unin paginangon niya. Magtangis siya. Magsusun siya. Sampai ang bukwakto, sambahayang asar. Wala nakasambahayang Umar ibn al-Khattab, sambahayang asar jamaah. Unin hinang niya mga kiulungan sin Allah, ataba nafsahu. Siyusun niya ang ginawabaran niya. Sampai miyabot, tasaddaqa bi ardin lahu min ajli dalik. Nagsadaqqa siya, alta, lupa niya. Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Inhalga sin lupa yaon, tuqaddaru qimatuha bi 200,000 dirham. Inhalga 200,000 dirham, subhanallah. Piag sadaqqa, piag tabaru Umar ibn al-Khattab, lupa, halga kimat 200,000 dirham. Hasabab sadya sinhambuk sambayang asar jamaah. Allahu Akbar. Diahayan yung kaaunan nila, pagbista nila sin ginawabaran. Umar ibn al-Khattab.
Sarta mo kunat biyadto. Adlaw-adlaw in kauna ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anha pabila mabut na indum. Unin paghinangon niya, paglubak-lubakon niya, insikin niya. Yadribu kadamayhi biddirrah. Paglubak-lubakon niya, insikin niya, sin amuin, tungkod niya. Idajan na alayhi layl. Apabila mabut na indum. Ang panyadaon magbisara. Mada amil til yawm. Uno na inahinang mo adlaw ini. La ilaha illallah. Pag asubon yung ginawabaran niya, uno na inahinang mo adlaw ini. Allah, pagbistasin ginawabaran. Nabiyat to mga umat Islam, in kaaunan nila. Amuin, pagbistasin ginawabaran. Da hindi pa dunya, hati niya, kapag susunan nila, in mga nahinang nila, amuin, wala nila na sampurna in pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsusunan nila to sampay masaot nila in halga sim pagbista, masaot nila rin di pa dunya, masaot nila, katapalan nila mga magkuhan biyan, tahi, katapalan nila magtuwi, in amuin mga wala nila na hinang karayawan, na biyat tuwing kaunan nila. Anak niya Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, in kaunan niya isab, apabila siya makamis, ida fatatu salatun fi jama'ah, apabila di sa makasambayang-sambayang jama'ah, magsusun siya. Magkarukan, unin hinangon niya, ahyatil kallayla bikamiliha. Indum yaun, pagtahadjuran niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. In kaunan sin anak ni Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma. Na maray biya inira. Supo pa ama, hi Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Katan sahabat biya tuwin kaunan nila. Ya Abu Talha, radiyallahu anhu, hambuk waktu naligap siya di nga pagsambahayang sabab sin hadiqan niya, kabbun niya. Naligap laong hi Abu Talha radiyallahu an, unin hinang niya, gimwa siya, dahing hamuin, kabbun niya yun, ampa niya piyag sarap ka, in kabbun niya. Allahu Akbar. Hi Abu Talha radiyallahu an, biyat yun kaunan nila, bang sila amuin, pagbista nila sing ginawabaran nila, wala nagkulang in karayawan, nahinang nila, sa auto nila magtuy, sin pagsadap ka, sin pagtahadjud, hasupaya katapalan niya to. Allahu Akbar. Nabiyan mga kiulungan sin Allah, in hikarwa, amuin, pagbista sin ginawabaran. Damikyan ni Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, na kaminsan, sambayang maghrib, wala sa nakasambayang jamaah. Unin hinang niya, siyaot niya, giantian niya, nagmahardika siya, 2 ipon, pa'atakarakabatahin. Nagmahardika siya, 2 ipon na zaman niya. Sabab sadya sin sambayang jamaah. Na, mga kiulungan sin Allah biyayan, in amuin hikatu, pagbista sin ginawabaran, daing hamanga sa halga-halga, pagtarbiya sing ginawabaran, hasupaya, babayari pa kita dunya, in mga kakahinang mahatulta. Katapalan tayo mga kulang. Iban in mga kasaan kapag taubatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. In ikaupat kahinapusan mga kiulungan sin Allah, pagtarbiya pag ginawabaran, al-mujahada. Amo na in paglugto sin ginawabaran. In ini, biyak sahun mo, in ginawabaran mo, amuin, atubang iman sin ginawabaran mo. Sabab in ginawabaran mo ini, amo na in panagnaan, kuntara mo. Sabab in ginawabaran, in ini, innan nafsa na ammaratun bisu. Puasin saitan kuntara, hambuk kuntara mo, amo na ginawabaran mo. In asar sin ginawabaran ini, mayyalatun ila syar. Masub siya, magdul sin nafsu misan dahyaram. Farraratun minal khair. Malisu, maghinang, maglugto, maghinang ibadat. In kabayan naghahali-hali sadya. In asal sin ginawabaran. Ammaratun bisu, daakon niya kau maghinang mangi. Na, mga kiulungan sin Allah. Dahil nga sabiat to, ikaupat, magtarbiya sin ginawabaran, pagtarbiya, al-mujahada. Amo na lang ta, dahon mo mag-atu,
atin niya, mag-atubang innapso mo. Pagtuyuan mo tuod, paglugtuan mo tuod, di mo dulan sin kabayaan niya. Magdul sin hawal napso. Di mo dulan. In kaaunan mo, hati niya, dahundaran mo siya. In ginawabaran mo, piyata taaluk pagkabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naglulugto ka, nagtutuyo ka, biyayan. Hapag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Misan da kahukawan sin napso mo. Tumulahad ka, biyan. Hawak tu pajar yaun, mabayain ginawabaran mo matug biyan, di sumambayang. Natumangan mo ya, tuatuhan mo. Tumulahad da ka, biyan. Pagdungog mo, salatu khairum minan naum. Tumulahad ka, biyan. Ya Tuhan mo yung ginawabaran mo. Main kanin kawayan sing ginawabaran mo, matug. Sambahayang asar. Mabaya na yung ginawabaran mo, maghali-hali. Sumakawa, pagdungog mo sinahaya alas sala, tiyulahad mo, ya Tuhan mo. Tiyuyuan mo tuod, sumambayang dakaw jamaah. Hangkan sa imbita si Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sallal bardain, dakhalal jannah. Isiyo si nakasambayang sindua panghagod, nakasud na sa palam sinsulga. Uno yato, sambahayang pajar, iban sambahayang asar. Sabab in sambahayang pajar, amunan in waktu, amuin in ginawabaran, mabaya tuod siya maghali-hali. Matug. In amuin sambayang asar, in ginawabaran, mahapos na. Dahil nga hinang niya, mabaya na siya maghali-halibihan. Sumakawa asab sin mujahada, ya tubangan mo ya Tuhan mo, alhamdulillah, taupik sin Allah Ta'ala, tulong tabang niya, nakasambahyang kau. Intong bas niya sulga. Nabiyan mga kiulungan sin Allah. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, walladina jahadu fina, lanahdiyannahum subulana. Lanahdiyannahum subulana. In mga sila amuin naglugto. Karna namu, naghinang ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Miyamagad pa aturan sara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lanahdiyannahum subulana. Tahan tutod, hidayatan namu sila, pa daan namu. Biyan mga kiulungan sin Allah. In kaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, in pagtuyo niya, sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, in kaunan niya man magtahajjud, qama al-layla hatta tafattarat qadamahu asy-syarifatan. Mang magtajo din Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mamidpid na in siki niya. Sampai in siki niya yaun maukab, mabuka. Magdugo na mga kiulungan sin Allah. Allahu Akbar. Mabuka mga umat Islam. Sampai piyangasuhan sa sin Aisha radhiyallahu anha, lima tasna ya Rasulullah wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. May ta ko maghinang pabiyan ya Rasulullah. May kanyampun na yung pardusa mo na kaunay man sinaulihan. May ta ko maghinang beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Di ka ako mabaya mahinang amuin ipon sampurna nagsasarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam biat tunin taasin darajat niya. So magtuyo na siya mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biadinin kita ni mga kiulungan sin Allah. Nabiayan, in ginawabarantan nyo, in inibiyata sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mangdaak siya pakangian. Maliso siya pakarayawan. Dahil nga sabiat to, atubangan tanyo yato. Amuin, tuyuan tanyo tuod, pataallukon pakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kabayan sin ginawabaran, matug, maghali-hali, di maginang ibadat, atuhiyat tubihan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, amuyat mga kiulungan sin Allah, upat hati niya, tiranan, hinangkat undang-undang sin mga ulama, hasupaya matarbiyatan niyo, in ginhawarantan niyo, sarta mapinturutan niyo makad, pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala man si Rasul niya, mura-murahan mga kiulungan sin Allah, pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala man pagbumpat katutan niyo katan, in pangadjian diungog tanyo adlaw ini, mahuli niya, hitukbal sin kami salam dua kanyo katan, amuin, nagdurong waktu mapun ini, mura-murahan tiyay masin Allah subhanahu wa ta'ala, in amuin, pag ibadat tanyo waktu adlaw ini, biya na sin pagpangadji sin agama, mga kita niyo dua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli nabiyina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar
Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdi wa rasuli nabina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.